lama tai tini bial ni jengjal rok tabuk ni ketal ko gya omahai jengjal rok bufru swlaijak nok hawa asha she manlia lukurok Hapang waichi phano swlaijak shidi fia swlaijak lak kamiam chaini jengjali mangpile rok haikena khowai RD block ni singi chora gram panchayat ni lama ni mangpile norok nukhake kheto hal chuai ha mufunna naima shikhaise ungjagnai Hapang kabangma town rok no smart city namna chaitogo fia kamiam chaini lukurok nokhe usluri tonja yang kabangma Hapang tangbedekni tangphang rok omahai jengjal rok no nugibo heleng shashakhe muktri swlaijak tabuk dokhin singi chora gram panchayat ni 1 number ward kalaine amchaini lamaro thangla shuklaina chukliya malkhung chalokna kareino lukurok himna sudase jengjalo nangjak baksaba bangrao cycle bogise thanglai shu ungima tonglai shu amchaini lukurok ni kokshil chamung thanai 25 eba nichi babisi CPIM ni molno norui tabuk ni ketal Hapang no achugri kabangma khatatung imang nuglaimani fia baithang unglia Hapang ni tangbedek ni ojomarok saiman phanose shia haike muktri thanglaijak thanai Hapang rok kabangma rang sbai nungjangnai tini samung khlai rumani fia omabo jaike samung chaya bai lukurok ni bial kakliya tabuk na siglaijak lukurok ni hamjakukmani haste ni mantri okra Shri Biplab Kumar Debno tumungno boni thani a jengjal koktoma sogui ri mankhe borok ni imang baithang ungnai henei asha laijak lukurok এই রাস্তাটা একটি মাত্র রাস্তা যাতায়াতের রাস্তা একটা এই রাস্তাটা অনেক দিন যাবত কর্দমাক্ত হয়ে আছে যেমন এটার মধ্যে দিয়া সাইকেল যেতে পারে না ছোট গাড়ি যেতে পারে না বাইক যেতে পারে না পায়ে হাঁটতে যেতেও অনেক কষ্ট হয় যার ফলে আমাদের সরকার বাহাদুরের কাছে আমাদের আবেদন যে এই রাস্তাটা যেন আমাদের মেরামত করে দেয়